but when it behe pomyo behe awe order awada popone a pla order no ni ana a lo ekala na hua ahone the lo keva wa mite wa jalane elo na ka ke wo ho mana wala ge omo yo po na mina ta the kala pa ka nyo po ma nyo nyu en mana ye ro mo le pa tu pa fa awena the meti lo va ni ana ti va lo fa ji ti lo va tu ane he na bo uranya da he na o te hira aquela pa hatelo da akera pe loga ya da ta chagi chawala da kai la ikwana mona tenake ambadora wa tatuba themona wa body image ambadora wa chada wa farmua wa tuwa la ni ana wa kiwa go chada telo pueba mona jen ni ana ahune mimela pa hela chada la common culture the western culture then kana no mo atite mona but here that you he na ta pwana ya he na bo ya mona la ne lo ne mithi mba ne pasu pasana pe tilo ta mit tiwa wanya yinite tiwa na ta ku the yen mona tiwa na pha yin ya ta de yin na te ta tu yo fu chen lan hi na pasu pasala te ti ho ne ke tele ne bo unya jeni de na ta kan e pasu pasana ki midmin hodine be me tiwanya ne patano ne po oko de yen mono be tele targa ne la pi targa la nya mono ta tu plan no ko be ba tu ga da la be lisa pla kla vocabulary se kla mono tala tabati ne ala no mi ba ta su ta ne he po myo pa myo lo myo mono be miti awe episode play bagitela episode play la nya petete no blova miana ahune pakinyo na ke tabati lo mono be me ba te we pana be me ba criticize atapasu pa criticize on here no tena ke le yarga ta chine pakra turag da yata tula paraga ne la nya yan mono bamdale ne michumuchi tine na me oko wargani lo ya na oko wargani pala uplela wargani mono ahune ne awe mithimba ndake tu la nya oko lo ta jene ne mono jala oko wanya yen mono te chawanya yen ne tak tu plan pe metu agile ba vocabulary bude ke hi mono ta me da du ake penyonyi mana hune temita nyawa tena be me pasu pasa de chen ya no awe tabati ha khane pete te chawa ni na lova kenyone blog ho pete chala ba yene na ahune pasu pasa da khane kha lova kenyone ala no ga ba no vega mi amione vego adela mana tena ki aweda palu papuila paragane ta pasu pasa uchale hana body image na arar ki papa mune le khoplo era body image issue mona java kwala da de ba de yana ba mitala duragi nyane de me ba la nya ye de ba de yana na kwala da de ba yana de no na dirale le ba tara harole hi pula ba de yana o mona abal na le na kwala da de ba ho mona ye tena no tala wang nyane o plela apau mi pa mi mona awe te mela wa baje ko nyo menu ya papa pomba ko ade mi amono wa pomba ndo kwa ge mi ana tena ki ve na but when it behe pom myo behe awe oda awena popone a pla oda no ni ana alo ekala na hua ahone te lo keva wa mite wa jalane elo na ka ke wo ho mona you know I ye le you know she kan ye wa mite chaya ni
ye ha te gira ke ye cha kwe lo mana wa me te chana la nya na ba u fine ye ten kwa le kho ki du mo ma lo enya ve ye no mana wa me te ya ne ne la nya ne ye la evile ye la etza ye no mana a hone ye ke chala choka po ye ke cha van ya na a hone wa me te na pele te ne the ba te chala na no ke cha fa ge awe elona no ke cha fa ni na po wene pe he ke awo myu mo na ba do cha de mi la wa khute yo shi mi da de wa khute a da la khe hone pe chumo da la pe ke za le mu wo ba khe mo na de mi jeni va na na boge na toge na puge na ke za le mu fe la na ke cha ta o mu bu ne na a hone te lo ke ba ha the body image ne ela na no ke cha no ko ke go kwa thela na ke cha no ko ke go ha na a re do ke ta ne no ke o chu kle de na ke ta phui la na a hone ne no era he va le de wa ya in che la na bye bye